Oj, what the fuck is going on? Aha, ponavljam za njim. To pa ne vem, če bo šlo pri meni. Ne morem ustati. Tale mi je kar težka vaja, iskreno. Mogoče zaradi drže motorja, I'm not sure. Boli me praktično vse. Z desno roko držim ko mutav, s koleni skup, stegenske mišice. Ok, to mi ni problem, da se malo raztegnemo. Temu bi lahko rekli moto joga. Zakaj se katera punca ne spomni moto joge? Jaz ti garantiram, da boš imela polne termine. Ta vaja mi je lažja. Res mi je lažja. A bo dal zdaj še drugo nogo? Aha, ne, to bo naredil. Jesus Christ. Ok, I feel like a Spider-Man. Oj. What the fuck is going on? Ne morem. Fuck, težka vaja. Umrl bom, Žan, ne morem. Mišica ne boli. Iskreno sem se kar zmatral. Čakaj. Takole, da malo počijemo. Na kafici sa kapučinom. A ja sam on to z eno roko vozi, čakaj. Dej so novink mi je skeri, tako. Ne, nočem past. Kje imam tačko? Zdaj pa ti moje stare noge da čist, dobre. Yes, thank you. Vejte me, Jungfer bom zgubil.